Yesus Kristo naliphan lepen niliphan pa nakhan. Abang so pirte ke do una hot ning arong ave ning kang sama ave ning kituk ning ki oi per plengse. Mani ne tum putahai mathatahai. Pirte ke do tasum ong lo ho. Ni bidi judat lo ho. Kai mani kai je thelong ning arong ning kang sama ave. Kupia posinal kai je thelong ning arong ning kang sama. Abang so lam thi hem pu Yesus Kristo chini pini. Apostol ning gitu kan ning ko ay pe ke pleng set up thelong si non ke litum dulu. Apostol bang so kitu kisung ang horpen ke pijok ja phansi Yesus Kristo elitum phanang hanglo. Ang hor kardik pen kala katuman ni dung wangon ni no to phanang pisang. Matheng ni pi crazy ang ning so in corner cap in corner cap long so si. Nak tum ne juali par phang ran ni pinang du non si. Lapen nang tum asodut a ot kimi jipi bihe ko ot pen non lakin nang tum ang hor karjang tang pen kisang on jia phalu lunang ni pi like bang so krtok silong puthulo hempu si ikira baba nalikai je thele pen nalikai je the ki duk kisung ang bong pen si pleng se lapen kesu kisung pe si pleng se nalikar jong pen nalikar jong phan ke chipi yok ya phan si mi hang Yesus Kristo phan ko alang li sili tum ang hor an alang li sili to makitu su anta epijok na si pinini di nang to the ni arna malampe ning ki pikan karjo tum an nalong arnam he jumi